Pozdrav svima i dobrodošli u ovaj video. Evo ga, u danas video ćete vidjeti otvaranje sezone vršidbe 2022. godine. Dakle, evo ga, krenuli smo sa žetvog ječma, pivskog ječma. Evo ga, bili smo nosili vlagu, vlaga je 11.8, znači valja i idemo skinuti. Imamo neki 4 jutra ranije sorta. To što ste vidjeli u jučerašnjem videu iz obilaska. Znači, taj ječam je zrel, skidamo ga i sad ćete vidjeti kad dođemo na njivu kako taj stvar radi i kako se to ide. Valjda reći neka kiša, nešto se naoblačilo, nadam se da neće da to uspijemo skinuti. Evo je pšenica vama s lijeve strane, udario sirak u njoj i ona će za 10 dana biti spremna za vršiti. Evo ga, polako završavamo već, prikolica je puna, to bi bilo to za danas, ja mislim. Ovo što je zrelo smo uvršili, sad ovo ostalo kad će biti za koji dan, ne znamo. Danas se ne može, zeleno je. Prinos i nije baš nešto, ali vidjet ćemo sad kad se izvaže šta vaga kaže. Vlaga je, rekao sam, 11.8.